1992. godine. Prvo sam rekao Željo, pa tek onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je Željo. Opet sam jutros ustao rano i krenuo da stavim koševo. Moja se raja već skupila tamo. Srdačan pozdrav cijenjeni slušatelji Radija Stari Grad. Pjesma koju upravo slušamo pjeva je Branko Đurić, kao da je pisana za mog večerašnjeg gosta u talk show programu Radija Stari Grad. Dobrodošlicu u Sarajevo, u studio. Želim Nikoli Nikiću. Nikola, dobro nam došao. Hvala vam i dobro vas našao i pozdrav najboljem radiju i najboljim slušalcima i pozdrav mojim manijacima. Nikola, koliko si putovao od Žepča do Sarajeva? Puna 3 sata. Da sam bio u kondiciji prije 20 godina, to sam mogao pretrčati za sat i pol, međutim došao sam sa svojim čuvenim Mercedesom, mrak, svjetla nemam, polako sam vozio iza kamiona, puna 3 sata. Krenuo sam u 5:30, ovo sam bio negdje oko, vidio se negdje možda malo oko 8 i možda 22 minuta. Dobro te sluša Mercedes, koliko ga imaš? Pa imam ga od 79. Znači koliko je to, mala matematika mi je slabija strana, to je, jel tako, negdje 26 godina. A inače je proizvodnja 67. Dakle, stari old timer i Nikola Nikić. Nikola, ulaz u Sarajevo, je li isti osjećaj doći u Sarajevo sad ili kada si igrao tih 80-ih za tim sa Grbavice iz Doline Čupova? Pa slušajte, sigurno da je meni svaki dolazak u Sarajevo odmah mi budi emocije kada sam igrao ovdje i u Sarajevo, kad ne bi imao svog Mercedesa ja bi pješke došao. Dobro ti ide sa Žepčem, prošli ste u četvrtfinalu Kupa Bosne i Hercegovine, evo u posljednjoj utakmici eliminisali Orašje 1:0 u zadnjoj utakmici. Pa dobro ide sad, ako izgubimo u nedjelju, onda mi se loše. Dobro, znate kako je naše posao, vidiš, kako čuje, vidim, ja ću biti jedini trener koji će u 2 dana dobiti 2 otkaza. Mislite na otkaz u reprezentaciji i otkaz u Žepču? To sam već jednom doživio. Kako ide sa reprezentacijom? Pa slušajte, dobro, igrali smo ovdje kup, slabo smo, rezultati smo slabo prošli, međutim, šta je tu je, mi ne možemo iz ove kože, dok ne napravimo jednu ligu kao naši susjedi od 12 klubova i 16 klubova, sigurno da nećemo imati nekog velikoga napretka. Sama činjenica, pogledajte da naša selekcija nema ni jednog domaćeg igrača, znači, a postigla je solidne rezultate, jer koliko god ja čitam sad pod po novinama i medijima da nismo se plasirali, znači, pa nismo se plasirali, ali smo bili treći. Ostavili smo jednu Belgiju iza nas koja nije mogla u doba Džajića, odnosno naša tadašnja reprezentacija Jugoslavije nije mogla da uradi Belgiji ništa i koji su zadnjih nekoliko godina stalni sudionici. Znači da je sigurno da su ovi ljudi u savezu na čelu sa Dominkovićem, Jelićem, Pušinom i direktorom Pašalićem i Bakom kao selektorom sigurno postigli jedan veliki uspjeh. A da bi nešto u omladinskim školama postigli bolje, mi moramo tu, kao što sam rekao, da napravimo jednu ligu od 12 klubova ili 16 klubova i onda će sigurno da bude, jer mi smo poznati po talentima. Sasvim sigurno da je Nikola Nikić bio veliki talenat kada se počeo baviti fudbalom. Sad, ta priča mene jako interesuje, Nikola, pa bio bi red da ispričamo večeras. Kako si počeo igrati fudbal? Pa slušajte, ja da sam imao priliku da počnem kao u današnje vrijeme, kada bi počinju djeca od 6. 7. godine da se bave skoro profesionalno. Recimo, moj sin je počeo od 9. godine i tamo dok je došao 20 godina on si umorio. Ja sam počeo u 23. došao u Želju i šalim se malo, sigurno da je velika prednost recimo početi, međutim u današnje vrijeme je malo to nešto drugačije. Ja sam počinjao po livadama sa domaćim životinjama. Međutim, kako je vrijeme došlo danas, iskorijenjene, evo sad, iskorijenili su kerove, evo sad više i ptice letjeti. Ludnica, vidiš, nema ništa. Sad ja ne bi mogao, kad bi se vratio u vrijeme, ja sad ne bi mogao da uspijem, jer nemam pomoći.
Dakle, za tvoju karijeru krivi su kerovi koji su te... Tačno, oni su mi, kada sam krećao u školu, jer sam putovao po 10 km i 10 se vraćao, a sve je bilo pješke, a tada je svaka kuća imala po jedno 15 kerova. I sad ti zamisli da ti 10 km nije jedno 200-300 zalaju. Čim oni zalaju, ja sam iste sekunde u punom šprintu i ne zaustavljam se dok mi ne postane dva. Tako da sam ja, ne šalim se, nego ozbiljno govorim, ja sam prirodno stekao tu startnu brzinu koju nisam znao da će mi koristiti, poslije mi je koristila. I poslije kad sam malo dočepao se para, stara prodavala buraniju, pa sam ja to malo vozio u Modriću i kupio sebi bicikli i onda opet bicikli tako, a Bog mi dao da sam dobro učio i onda sam svaku godinu 2 put ponavljao. Vratimo se fudbalu, dakle, tih 10 km od škole do kuće i od nazad, nazad, tebi su bili svojevrstan trening, tako da si u Želju i na Grbavicu došao fizički spreman kovom. Jeste. Samo što ovdje nisam ja znao nikada, ovdje kad su došli ljudi počeli nešto gica se, kaže, bole i neke lože, primicači, odmicači, aduktori, produktori, kako će to znat. Ja sam se čuo za ložu u bioskopu. Mene nikad ništa nije bolilo, niti je mene ko macirao. Nisam ja kad trbušnjak, napred neki trbušnjaci, neko kada je pravi posto. Ja sam sada u 49. godini napravio rekord, mogu napraviti 10 sklekova. Ta sam mogu jedno 2, 3, a mogao sam i loptom da pipnam jedno 2 put, 3 put. Igrači koji su igrali s tobom i protiv tebe pričaju da nisi bio toliko brz bez lopte koliko sa loptom. Tačno, upravo to. Upravo prednost je moja bila što sam bio brz sa loptom. Jer je mnogo lako je trčati, atletičari trče bez lopte, vidio si brziš, a ja sam imao stvarno to, mada nisam ja imao neku kontrolu. Ja sam znao kad sam ovdje igrao, Švabo mi nije dao mnogo da mislim tu, znaš, kako sam nešto smislio, odmah je opasno ponaš gol. I sam meni kaže, ti iđu samo od gola i goni tamo, tvoje cilj da daneš gol. Tako da sam ja... Tako da je moje bilo da ja nju gonim gol prema golu, pa šta bude. Je li istina da si jednom gonio gol, ali loptu prema svom golu? Pa jesam, znate, na mojoj emisiji kad sam bio na televiziji, Tajne misli Nikole Nikića, ta sam, stvarno, kad smo igrali u Beogradu, znači, lopta Hatunić me pogodio loptom, da su mene izveli za Partizanovog gola, znači, i malo sam se bio, nisam se bio nesvijestio, ali malo sam se bio izgubio, a meni daje da igram, kakvi, nije baš nešto, nisam bio ni s mozgom nešto pravo da ti kažem, i ja sam se vratio i kako neko mi dođe loptu, ja sam počeo prema svom golu, na Čilić me stigne, na 16 metara faulira, me dobije žut i mene odvedu u klinički centar u Beogradu i kažu 6 mjeseci mora mirovati. A Marko kaže, ajde da se kukliš, ajde da se kladimo po 100 maraka, da će za 10 dana, kako kaže, pa nema, kaže mozga, ne možemo ništa biti. I pogodio, da pravo kažem, poslije jedno 20 dana sam počeo igrati, a trebao sam možda jedno 3-4 mjeseca pauzirati. Bio si miljenik navijača i ostao, pogotovo na Grbavici koja te je dočekala svaki put kada dođeš sa Žepčom ili bilo kojim drugim klubom u Sarajevo na Grbavicu, publika te dočeka ovacijama. Vjerujem da ti to godi. Nije da godi, 10 godina nisam bio, a 10 sam godina igrao u Želji, a 10 nisam bio zbog ovog nesretnog i ludoga rata. Na Grbavici kad sam se došao sa Modrićom, bilo je jedno 7-8 hiljada ljudi, skandiraju Nikola, mi te volimo. Pa ja ne znam, ne mogu da kažem, mislim da mi je to bio, ne znam, možda kad sam dobio sina i 2 ćerke, možda da to uporedim sa kako sam se osjećao, plakao sam kao malo dijete. Mislim da manijaci ne mogu i nikad zaboraviti, vječiti sam dužnik, vama novinarima i manijacima. Sad spominješ djecu. Djeca i Grčka je jako interesantna priča. Djeca, Grčka i porez. Pa jeste, ja sam, kad sam došao u Grčku, oni rekli ko ima 3 djece dobit će autobus, a ko ima 5 dobit će voz. Tad su oni šali, nisu šali, ja sam to brzo, za godinu skucao 2, baneta sam ovdje u Sarajevu se viče, stani, znaš da nisi položio ispit za lokomotiv. Tako da sam stao na 3, pa dobro je. Žena, mada bih htjelo više, žena mi imala 2 carska reza, eto. Sad...